This is it, pansit. Iba rin mao. Oh. Whoa. Whoa. Oh. Woo. Esa, nilipong ko, kagit lang. Wow, the best at kayo dito eh. Nasa gida. Oh, anduta dre eh. Padong tas last nga ang pinaka-peak dahil din padong tas pinaka-peak. May na lang. Wala na ganin inasakaan din hiya ba kay may mga kuano natumba na. Ooh. Ooh. Last boto. Last nga bomba. Agoy. Abikog mo na to last. Mo pa na pare. Isa ka last. Last na gid niya. Hintay lang Ay, marag mo na gid ni. Okay. Okay mo na gid ni. Ang peak. Speak. Yeah. Yeah. Success. Wow. So I'm going home right now because it's getting dark and I want to stay here a bit because I want to try night photography, but then I have to catch my train going back home.
Kung sa nag-English naman yun noon. So ganun ko. Muli na ko kay ang akong train mga alas 5. Kinahanglan ako siya maabdan para makuli ko sa mua. So thank you for watching. I hope you enjoyed watching my vlog. So subscribe if you want to see more travels here in China. English na po.